Labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Muka-muka gelar ongkah haji kor nyetor. Amin. Amin. Muka-muka gelar ongkah haji kor nyetor. Amin. 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 Muka-muka gelar ongkah haji kor nyetor. Muka-muka gelar ongkah haji kor nyetor. Tafadhol, tafadhol. Yes, no. Tafadhol. Thank you. Thank you. Tafadhol. Yes, no. Tafadhol. Thank you. Tafadhol. Aduh. Derem maka berada di Mekah. Panas sih, Ci. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya tergantung, Mat. Apa jangan seneng nengah. Ya mun kira neneng panas ya. Ya pakun panas. Ya mun neng naungah. Ya jelek pakun, Mat. Oh, iya, Ci. Coba nih derem, Ci. Ben datang dari Mekah meni sejenak sonar. Sejen ngalereng alias celang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masa, Mat? Beni derem, Mat. Ibu rengko sekut tegir siang berengereng negru. Ada celeng ngale ke tangkole. Padan soe transfer ruah. Sampean nyaman tak yoba, Ci? Alhamdulillah, alhamdulillah. Punten tak yoba Pak Sawir. Kunyaman ebri tambahan ya ada haji. Haji Dul Peke. Sehingga benih haji torik. Haji Dul Peke. Ngiding. Ngeding, C. Mak norkop jauh. Ben lo gaca, cana mak curau apa, Ci. Curah sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari abid ibara kok mat. Tila kelopai ke aslina. Bising kok sih kok kayak keteon, tapi bira benci. Enjek ria mat. Biasa pakun. Abo. Eka amal yang di bere, Ci. Masa aku yang gak pentam lolo? Masya Allah, Masya Allah. Aduh, derin lebur apa entah. Tela kelopai kali oleh nah. Makin gilugi, makin. Kingalah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh. Pak Sawir, masa mau datang dari Mekah aja nafas aubu? Tak oning. Biasanya pun teneka. Tak kau kayak agaya kan rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Marah, marah. Ya tere. Pas ku ganggu. Nah, apa, Ci? Si ku ganggu. Tuh, ini gak kuntul bang. Diki tak pelengak mau nikahkan. Ben sebenarnya datang di mana, Ci? Datang di Mekah apa datang di fotokopian? Datang dari Mekah kok, Mat. Caca, Ci. Buktinya pun tahu lekor, mah aku nulai tulisan. Caca, Ben. Mat, enggak, Mat. Mat. Ternyata aku kena mimpi. Jadi tangkel senapa gue bisa positif pangkat lewat. Sampeyan saya positif mangkat tanggal boleh kok.
kloter atau kalau dua. Terus mun masalah pemberangkatan ketipun apa, Pak? Engki masalah pemberangkatan sampai ya nikah. Kompol tempat se ampun sedaki pemerintah. Engki deki finish ki biasa. Mekah Al Mukarramah. Isangku beda lomba lari bi Pak Sawir. Apa sih beda finish ya? Ini beni anongku. Oh, ingki Pak, motor sekelangkung ini pernah. Mat. Mat pelor. Cik deh, mamat pelor. Wah, tak ada orang. Halo? Beda di Maban Mat. Beda luar kok, Tul. Apa ya? Kau yang beda mana? Iban mon sekarang nabit kok mau dia. Lah ada terus ke Dul. Tina kok mau lihat? Apa sih lemari ya urusannya? Gila Tina. Dan tak suwi sangko. Iyalah. Tikel boleh terus ya Pak. Nikah bulan beda kancai jompo. Oh engki Pak, moga-moga sampean mantir di haji mabrur. Amin. Saya nggak Pak, tuh Pak ke Mekah, pas a TikTok kan. Kenapa boleh sampean pas a selfie dan Kak tak oleh, tak palang, tak kok bede malaikat si ceremet pas etam beleng, le molin nah, tak kok cek dege miring. Tocuna gula enggak haji nih kak beni entra gaya tabu pamer Pak. Tapi gula enggak haji nih kak ingin memenuhi panggilan Allah. Alaksan akhir rukun Islam sekalema. Muka-muka ibadah haji na gula keterima. Amin. Engki laras gini Kak Pak. Ngereng terus gula Pak. Oh engki, Kelangkong. engki, kelangkong. Gila lah Dul. Sedengan lah Mat. Ya bengkong tu le sakit saya tunjuk. Sambil ban datang dari di Mamat. Apa sih kau datang dari kon Pak Sawir? Urus pemberangkatan haji kok. Tiba-tiba tolos si mangkat setia Mat. Apa iya Dul? Kau mulai datang Mekah deki benci nyaman mata-matan. Ngolok kaci ban kasingko. Oh, jamun bon Mat. Mek lo bada poi. Mata kare. Abang kau mangkat haji bani gratis Dul. Percuma ban muntah ngolok kaci kasingko. Engki ci. Beneran apa Dul? Tak jia Mat. Kok pada terong ke haji ki ya. Engkau dan nak ya. Atanya apaan persyarat Mat? Banyak Dul. Si pertama KTP, kartu kakak, paspor, sehat jasmani rohani. Nah, isi paling penting ongkos molin na bendul. Mun syarat si de jing kok mampu Mat. Tapi syarat si dibudi neji sama berek gang kok. Oli ya utang deh ya. Leji aku tak tahu Dul. Coba ben lebih jelasnya antar kon Pak Sawir bay. Pas tanya. Oh ya Tina Mat. Laku kok antar kon Pak Sawir. Atanya siapa tahu oleh utang. Kok majer om kena kok Mat. Nyaman Dul. Coba ben pas urus ke Pak Sawir. Siapa tahu le utang. Pas mangkat bareng ke Mekah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngereng-ngereng lengki. Oh, Engki Pak. Ngereng lengki. Engki Pak. Sepeh nih kaki beda keluarga kaki keluar. Engki. Beda kesokan engki. Engki Kak Dinto. Tocunu gulen tar kanto. Terus atanya persyaratan haji. Nah apaan Engki? Oh, kau manggan ki kalau nggak contohnya gelu ki. Engki. Sagak dito, iki si pertama iki kedun niat. Si nomor 2 harus keduan obeng. Karena gini kan saling berkaitan. Percuma keduan obeng, tapi tak niat, iki tolos, tak kira mangkat. Iki sebaliknya kun andi niat, tapi tak andi pese tolos juga kari terona. Oh. Ki mun syarat si pertama gula andi. Ki andi niat. Si syarat kedua gini kesebek melarat. Dek gamah seombang gula mangkat geluh. Deki majer ong kena beko besena. Ingki tak bisa. Sik nikah beni cukup cakalan. Si bisa yotang. Nikah numpak kapal terbang. Beni numpak kolen kacang. Sakak dinto ta engki. Sakak dinto. Jadi dek gamah nih kah? Tak bisa. Ingki tak bisa. Ingki sampai memaksa. Ibu lene cara nak. Bah, derem cara no Pak. Sampean autang ke kancana. Bila Joko pesena. Seterake kau le positif sampean makan. Sakak dinto ta engki. Sakak dinto. Oh engki tikel. Ku lagi beleman nyari tangan. Sira oning pas nemu. Pas OTW ke Mekah Madinah. Positif. Ngiring, malah tak lemah kabarin. Oh, engki ngiring. Seorang aduh. Siapa nelpon? Dul pakai. Pada di mana Mat? Bade jalan dul. Ya ra pada nak Mat. Kok saya keji bulan soko ya ketur kapi. Jaman ba ando lah bodo boy. Ya dan si Roman kau mangkat dah. Iyalah dan tos ya. Beda apa dul? Dek remar kok Mat. Tak bisa utang Jan. Oh tu tidak bisa dul. Tino pas aper. Long molong gilo. Tinggal Joko pas setoraki. Cek banget teron sengko terus mangkat sedia Mat. Dul. Ong ke haji re bener kewajiban rukun Islam sekali emak. Tapi wajib bagi ka orang-orang si mampu. Sandi ongkos mangkat mulen nak. Mula karta mampu ini cepu mampu aki. Apa boleh sampai nyari utangan? Aturan Islam ria tak marwada ka orang si tak mampu. Kala anang tenang. Allah situngi kambuli. Ben rezeki tak kira taporok. Kapan benandi bagian mangkat haji, tak kira buru makun mangkat kia. Enjak Dina. Pokok kok kudu mangkat sedia.
Dak ada majaran nah. Pokok kau tu mangkat kok. Njok dul peke. Boleh mak baku nakar-kar. Imun taning pelang. Itu lilakat mangkat. Mun parlonya bisa beda pancat. Benyingi sengkok mat. Bukti akhirnya bisa sengkok. Demah dul. Mau lihat kok. Dul. Bener pangataron banung ke haji ria raja. Tapi tini cewek lang maling-lang ban. Mulia demah ban. Jadi naro mana? Tina ko si mulia boy. Iyo ku di datang Roma. Lepai tu le. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Yeah.